Ki kubor ki babnya Kari India bat Bhutan minta kasngi ke Ïasoi Katto ke Tylli ki Dorkhas ki Jingïadei naga benta ke bha kamiat jongka baro arliang mamla. Kenang menang Pynkhlaiñ Shuh ke Jingïadei parlok jongki. Yaki kot kisla laya samar keliang hapadeng Kari India bat Bhutan. Haka Jingïadei dan ringkat lang jong menteri rangba Kari India u Narendra Modi bat menteri rangba do Kari Bhutan u sharing dope ha nongba timfu. Kajinglet yuk jat jong Narendra Modi sha Bhutan kan aibor aiman sim ya ke Jingïadei hapadeng kini kiri dak ba penlek jingbot khamtam e ru halor ki kampen roy. Menteri rangba do ulapoi hanong ba paro menemen step haka jinglet yuk jat ka ba arsingi lenter jong u sha Bhutan. Haka ni ka jinglet lenti jong u menteri rangba do onse kendo ru yo sim Kari Bhutan u jekme khesar nyamgal wangchok bar usim u basaw jong ka Bhutan u jekme singye wangchok. Narendra Modi unsa plepat baru yaka Yaltsin Jetsun Pema Mother and Child Hospital hanong ba timfu la shai kasngi. भूटान और हमारे लक्ष्य भी एक जैसे हैं। भारत ने 2047 तक विकसित देश बनने का लक्ष्य तय किया है। वहीं भूटान ने 2034 तक हाई इनकम देश बनने का लक्ष्य रखा है। Ikertong kaseng NPP na